Damn, Missy Mari got beat. What's up guys? So karon na midula and semifinals. Oh, muadto sa mi dito karon sa White House. So ay 90 na ngit-ngit na. Kay naay brunch, breakfast, lunch. Oh. So dito ra ta kita mga taud-taud ra kit siguro. Atos ako. Okay, dali na mag-brunch na mi. Nag-brunch na sila. Yeah, brunch na no? Brunch. Pero ba? Pero Pinanglanog ice. breakfast, lunch. Lunch, oh breakfast ako lunch. Breakfast lunch and ang brunch boy. Brunch. Breakfast lunch. Brunch. Ambot lang, saan na siya? Nagtutuo po kong breakfast lunch. No, sama na para tanan o. Oo, wala na. Amang gina breakfast lunch. Brunch. Alang nga siya ba yates? Kaya may kayong plato ba? So, magkaon sa mitaw-taw. Balik ako. So, manami yung brunch. Then, wala lang may sakyanan para mga tumi. O, wala pa man. Nirira ko sa kwan. Gawas kay hahangin po. Hinggang kayo. Sabi, nagan mo kay galpad-lupad. And, mga third game pa man good mi. Mga 11:30 daw may maglakaw. So, ang oras karon is 11:26. So, mga 4 minutes. Sa kubako. Oh, mga 4 minutes. Mga lakaw na din mi. O, me? Na, walot lang gid ko. So, nanamban. So, nanamban. Mao lang gid akong mao na nung gid ni among giolat. Tara. Sito. Dili na mao. Ito. Tama na. That's tapay na daw ikoy. Oh. Yan na namin sa nanosban. Hindi na nagsakay. Here at the gymnasium, their gymnasium, and I'm with Champ here, our trusted buddy, my trusted friend. Remember me? Yeah. What's your channel's name again? I changed it. Oh, what's my channel's name? Unfamous Jim. Oh yes, that's me. So we're waiting for the game to. We're waiting for our game, and we're all ready. Ready to. So magulat lang sa amin aning mahumani mga paguman sa third quarter. Oh. Paguman sa third quarter mag-ilis na mi and mamalihog lang siguro kung magka-video sa dula. Mana guys, piniligan mi guys sound naman nga inana gidang kinabuhi. Awa kong tuhod oh. Oh. Pangus-pangus na pero sige lang inana gina. Pero champion gyapon mi sa team balag Pildi. Pildi gid siya. So ito mabuhat. Ano ang ginamit ako? So, napay sunod liga, kung nailo sunod liga, nga pilan, sana ito siya tawag na, mo learn pa mi sa mong mistakes. So, di ba, anak, learn from your own mistakes, and, ang bato sa akong ito niya, kung mga samad-samad, bro, sakit hapdos na kayo kung kan, o, balag, pang, dili yung kami ma-champort, champ third lang, champ fourth. Away mi og fight for third. Okay na gyapon na. So as I was saying, we did not lose by heart and we did our best. And yes, but we still lost. I can't blame the referees and all, but we fought hard, and not just me, the whole team, the support. And muli na mi, kay man ako English, mahurot na akong English, tawon. Kapoy gid siyang dula.
Pero sige lang, muhilak man ang uban, katawa man mi. Huwag ko'y mabuhat, muhilak din siya, no? Sorry, naignon ba na ako na last 2 points lamang mi, then nagwalis, then pagka magwalis, foul counted man kay ambot nga ano to na foul counted to, bro. Salamat naman. May ikaw na rin mo, no? Bigay mo adlaw karon. Kabangga gyud in taon kalibutan. Daan naman na. Daan na dai ambot lang daw. Kanang taas ang naayos. Sus in taon. Pildi pa, bangga pa. Bangga na mo. Unsa pa yung mahitabuan eh. Unsa pa man, magulat na may kung sa may mahitabo. Kuha nang makuha kang giko. Susukon tayo siya. Ako na isa na bilin din sa sulod. Para sa taong diri ha, mga tao, nasa. Sus. Storya pa ko. Hey Siri. Bad Day lyrics. Ang lanta ni Siri. Where is the moment when I needed the most? Sakit Nipon 101. When you kick up the leaves and the magic is lost. They tell me your blue skies faded gray. They tell me your passion's gone away. And I don't need no carrying on. Cause you had a bad day. You're taking one down. You're using sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work up a smile and you go for a ride. You had a bad day, you're coming back down. You really don't mind. You had a bad day. Yeah, we had a bad day. So ang ending na nakay na lamig bus. Nanakay na lamig bus kay dugay pa mahuman tong chika nila dito, nilang kadramahan sa sakyanan. Lagi? Kay Arte kasi Ante. Sorry na lang amigos. Bawi na lang sa sunod. Mga ako na mayroon taod-taod. Napamigil. Kasi gulatan. Napatay gulatan? Wala yung soft drinks kay para mo na healthy living. May soft drinks. Ay, ito kaon. Dili lang naka-icon. Nga nga, lamok. Sabag, isaba na muna ho. Ganiharang sabag, pildi. Kaon na mi. Umano na ako video. So, salamat sa inyong pagtanaw and kadush. See you in the next video. Bye.